Aya niyo majwi abantu bo mu mujyi wa Goma bamaze iminsi irenga 2 bumva. Amasasu y'imbunda nto ndetse n'urusaku rw'ibibunda bya rutura. Aha ni kubirebana n'amajwi. Mu birebana n'amashusho byo abari muri Goma cyangwa se hafi yayo, icyo bamaze iminsi babona n'abasirikari ba Kongo, abi bihugu byiyemeje gufasha Kongo n'indi mitwe y'abarwanyi bifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bageragezaga gukura mu mujyi wa Goma abarwanyi b'umutwe wa M23 bawurimo kuva mu rukera rwo ku cyumweru ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2025. Gusa abasirikari ba leta ya Kongo nabo bafatanije barasa n'abananiwe gusohora muri Goma abarwanyi ba M23. Ibihumbi by'abanyekongo mu mujyi wa Goma bavuye mu byabo barahunga. Buri wese aragerageza gushaka aho yabona ubuhungiro. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi ribara abantu 400 mu burasirazuba bwa Kongo bavuye mu byabo kubera iyi ntambara kuva uyu mwaka wa 2025 watangira. Benshi muri aba ntabwo aribwo bwa mbere bahunze. Mbere y'urukerera rwo ku cyumweru rushyira ku wa mbere, ubwo inyeshyamba za M23 zafataga icyemezo cyo kwinjira mu mujyi wa Goma, zari zimaze igihe mu bice bikikije uyu mujyi zihanze amaso Goma. Zari zaranze kwinjira muri uyu mujyi zitegereje ko ibiganiro by'amahoro leta ya Kongo yemeye ko bagirana bigira icyo bigeraho. Gusa leta ya Kongo yaje kuvuga ko itazigera na rimwe iganira na M23, ko izaganira n'u Rwanda kubera ko ari rwo rufasha M23 ndetse abasirikare b'u Rwanda akaba ari bo barimo kurwana n'ingabo za Kongo. Iki ni kimwe mu byatumye izi nyeshyamba zifata icyemezo cyo kwinjira mu mujyi wa Goma. Umujyi izi nyeshyamba zari zarafashe mu 2012 ariko zikawukurwamo. Muri iyi mirwano ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibarirwa mu binyacumi zarishwe. Uko niko umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo guhungisha bamwe mu bakozi bawo batari ingenzi cyane bagakurwa mu mujyi wa Goma. Ibitaro bigishobora gukora mu mujyi wa Goma byuzuye inkomere. Ibi byatumye imwe mu miryango mpuzamahanga ivuga ko iyi ntambara ishobora gukwira mu karere kose k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa mbere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye umubano n'u Rwanda. Umuryango w'abibumbye wamaganye ku gufata umujyi wa Goma bikozwe n'umutwe wa M23, usaba ko abarwanyi b'uyu mutwe basubira inyuma. Ni byiza ko twibukiranyije amwe mu makuru y'intambara muri iyi minsi ibiri ishize kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Ubu ibintu birimo guhinduka ku muvuduko munini cyane. Harimo kuba inama zo ku rwego mpuzamahanga zigamije guhagarika iyi mirwano. Zirimo niyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio. Bemeranije ko ari ngombwa gufata ingamba zituma haboneka gahenge. Amerika yabigiye gusunikira M23 kuva muri Goma. Kuri uyu wa kabiri, imirwano ikomeye yarakomeje mu mujyi wa Goma. Gusa usibye no muri Goma, ikindi cyavuzwe cyane n'imyigaragambyo ikomeye cyane yabaye mu mujyi wa Kinshasa, aho ibihumbi by'abanyekongo bateye ambasade z'ibihugu biri mu Rwanda, Uganda, Ubufaransa, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batwitse inyubako zikoreramo izi ambasade, ariko bararenga bajya no mu mihanda batwika amapine, bajya mu maduka barayasahura ndetse na za supermarché. Uyu munsi birashoboka ko u Rwanda rushobora gushinjwa buri kibi cyose cyaba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, ubwo ibitangazamakuru by'isi yose byandikaga ko abanyekongo bateye ambasade z'ibihugu bitandukanye ndetse bagasahura amaduka bagatwika ibinyabiziga, Minisitiri wungirije w'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Eugenie Chiela Kamba, yavuze ko abanyekongo bigaragambije mu mahoro bashaka gushyigikira ingabo zabo ziri ku rugamba no kwamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ariko ngo hari abanyarwanda binjiye muri iyo myigaragambyo i Kinshasa, ngo nibo bateje akaduvayo, baninjira mu maduka barasahura banatwika inyubako za ambasade. Atariko turashima polisi yagerageje kubashwiragiza kandi kabigeraho. Nyuma yo kuvuga aya magambo ku rubuga rwa X, n'abanyekongo basanzwe batuka u Rwanda n'abanyarwanda bagaragaje ko ibi ngibi ari ugukabya, ko nubwo u Rwanda rwabashotoye ariko ko abanyarwanda atari bo bagiye kwinjira mu myigaragambyo yaberaga i Kinshasa ngo bateze urugomo. Hari amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bari mu bikorwa byo gusahura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yavuze ko ambasade yabo i Kinshasa yafashwe n'umuriro ariko ngo waje kuzimywa. Barrot yagize ati ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa muri iki gitondo yatewe n'abigaragambya barayitwika ariko umuriro wazimijwe. Ati ibi bitero ntabwo bikwiye. Ati harimo gukorwa byose kugira ngo turinde umutekano w'abakozi n'abene igihugu bacu.
umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yahise abwira abanyekongo ko rwose bafite uburenganzira bwo kugaragaza uburakari n'akababaro kabo, ariko abasaba kubikora mu mahoro batangiza ibikorwa remezo bya za ambasade cyangwa se ngo basahure ibikorwa by'ubucuruzi by'abenegihugu bagenzi babo. Uyu munsi abafite aho bahuriye na politike mpuzamahanga bose barimo kugerageza gushaka igisubizo cy'ikibazo no gushaka uburyo intambara yahagarara. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, baganira ku ngingo zirimo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gushimangira ubufatanye bushingiye ku bwubahane hagati y'u Rwanda na Amerika. Ibi umukuru w'igihugu yabitangaje abinyujije ku rubuga rwa X mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Yagize ati nagiranye ikiganiro cyubaka n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Bwana Rubio ku byerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo no gushaka umuti muzi w'ayo makimbirane rimwe na rizima. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko banaganiriye ku mumaro wo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku kubaha inyungu za buri gihugu. Ati niteguye gukorana n'ubutegetsi bwa Trump mu kubaka ubusugire n'umutekano abaturage bo mu karere kacu bakwiye. Umukuru w'igihugu agiranye iki kiganiro na Bwana Rubio mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo intambara yakajije umurego. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kongera kwerekana ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo byakemuka ari uko abantu bashingiye ku mizi yabyo aho kujya mu mujyo w'ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda ibibazo by'ubutegetsi byose bufite. Yabigarutseho ubwo we na Madame Jeannette Kagame bakiraga ku meza abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yaragize ati niba ushaka gukemura ikibazo nta buryo bwiza bwabaho budashingiye ku kugikemura uhereye mu mizi. Ati ntabwo bisaba kuba ukomeye bingana iki, icyo ukora ni ugukora iby'ibanze, ibimenyetso n'ukuri. Ati ntabwo uza ngo kubera ko ukomeye ahubwo ibimenyetso birigaragaza. Perezida Paul Kagame yavuze ko hashize imyaka irenga 30 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro, ariko ko bitumvikana uburyo nta musaruro ziratanga ngo zikore inshingano zazo. Yavuze ko kuba zigihari bigaragaza ko ikibazo kitarakemuka. Ati ubusanzwe wagakwiye kuza bikagufata imyaka 5, 10 hanyuma ukagenda kubera ko wakemuye ikibazo cyari kikuzanye. Amafaranga amaze gutangwa yakoze iki? Perezida Paul Kagame yavuze ko abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ubu bagihari kandi bafite intwaro ndetse bakomeje kurangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside kandi babikorera hafi y'umupaka. Ati aba bakoze jenoside baracyahari, bafite intwaro, baracyarangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside mu nkengero zacu mu burasirazuba bwa Kongo, bashyigikiwe n'abayobozi ba kiriya gihugu. Umuryango mpuzamahanga urarebera kandi uhora uvuga indangagaciro. Ati wohereje ingabo muri Kongo kugira ngo ukemure kiriya kibazo cyaturutse hano cy'abajenosideri n'ingengabitekerezo ubwayo. Umukuru w'igihugu yavuze ko bitumvikana uburyo abantu bemera ko u Rwanda rwagiye muri Kongo kwikubira ubutaka bwayo, akavuga ko ababyemera batyo ibiganiro bikomeje kubaho by'abayobozi batandukanye hirya no hino ku isi biratanga icyizere ko iyi mirwano ishobora guhagarara mu minsi mike. Indi ngingo ishimangira ibi ni uko abacanshuro barwanaga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kwishyikiriza MONUSCO bava mu ntambara irimo kubera i Goma. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu banyuze mu Rwanda bava i Goma nk'uko byagenze ku bandi bakozi ba Loni bagera hafi ku 200 baherutse guhabwa inzira n'u Rwanda. Ku mupaka munini wa La Corniche uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hakiriwe abakozi ba banki y'isi binjiranye n'abacanshuro bari baraje gufatanya na FARDC guhangana na M23. Mu gihe imiryango mpuzamahanga n'ibigo mpuzamahanga bikorera i Goma birimo gucyura abakozi babyo, hari na kompanyi z'indege nazo zirimo guhagarika ingendo zijya muri Kongo by'umwihariko i Kinshasa. Nk'ubu sosiyete ya Uganda Airlines ikora ubwikorezi bwo mu ndege yavuze ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi sosiyete ivuze ibinyuma y'uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habereye ibikorwa byo kwibasira Uganda byaranzwe no gutwika ndetse no gusahura ambasade y'iki gihugu ni ku munsi w'ejo. Abigaragambya bashinja Uganda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ihuriro ry'ingabo za Kongo mu rugamba. Mu itangazo Uganda Airlines yashyize hanze ku munsi w'ejo yaragize iti guhagarika ingendo byabaye ngombwa bijyanye n'akaduruvayo gakomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'umurwa mukuru Kinshasa. Ingendo zihagaritswe kugeza ibintu bisubiye mu buryo. Kwibasira ambasade ya Uganda ndetse no guhagarika izo ngendo bihuriranye n'uko ibintu bikomeje kujya habi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uganda Airlines
yajyaga Kinshasa gatatu mu cyumweru hagamijwe kunoza ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, cyane ko Uganda ari kimwe mu bihugu by'ingenzi ku butegetsi bwa Kinshasa ku bijyanye n'ubucuruzi. Mu 2024 imibare yagaragaje ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwari bufite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari, bigizwemo uruhare n'ibyo Uganda yoherezayo nk'ibikomoka ku buhinzi, kuri petrol n'ibijyanye n'ubwubatsi. Ikindi nuko Uganda yakoze ishoramari ritandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yubatse umuhanda wa miliyoni 300 z'amadolari hagamijwe koroshya imigenderanire y'ibihugu byombi. Iki kirongera igitotsi gisanzweho hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Gusa n'igitotsi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nacyo ntabwo gisa n'icyenda kurangira vuba. Ejo ku itariki ya 28 y'ukwa mbere, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yatangaje ubutumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, Madame Therese Kayikwamba Wagner, bwavuga ko ubwo bari mu nama y'akanama k'amahoro k'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri iyi tariki ya 28 y'ukwa mbere, ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ngo niwe wenyine utarahagurutse ngo yunamira abasirikare ba SAMI DRC na MONUSCO baguye mu mirwano hagati y'umutwe wa AFC M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza kuri ubwo butumwa, Minisitiri Nduhungirehe yaragize atunyihanganire Madame Munyamabanga wa Leta mugenzi wanjye, ariko ubutumwa bwawe burayobya nk'uko bisanzwe. Mu by'ukuri wananiwe gusobanura mu butumwa bwawe yuko mu rutonde rw'abasirikare Perezida w'akanama k'amahoro n'umutekano ka Afurika yunze ubumwe yasabye ko hafatwa umunota wo kubunamira mu nama yo kuri iki gicamunsi, ati izina rya General Major Peter Chirimwami wari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru naryo ryavuzwemo. Yongeyeho ati nubwo umusirikare mukuru wa FARDC yanyakiriye mu cyubahiro cy'abadiplomate i Goma ku itariki ya 5 y'ukwa 11 mu 2024, ati ntabwo nshobora yaba uyu munsi cyangwa se ejo guhaguruka ngo mfate umunota wo kumunamira. Ati impamvu yabyo nuko nk'uko nabyibukije mu nama yo ku gicamunsi, Peter Chirimwami yari ikiraro gihuza FARDC n'umutwe w'abasize bakoze genocide wa FDLR, ndetse ni nawe wahungabanyije ibikorwa bya FARDC mu kwezi kwa 9 mu 2024 byatangijwe ku gitutu cy'amahanga byo gukuraho burundu umutwe wa FDLR. Ibi byose birimo kuba mu gihe umutwe wa M23 ukiri mu mujyi wa Goma, ndetse wafashe ibice by'ingenzi by'uyu mujyi nk'ikibuga cy'indege cya Goma, ishami rya radio na televiziyo y'igihugu muri Goma, ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Nta uzi niba ibiganiro byonyine bizatuma uyu mutwe uva mu mujyi wa Goma cyangwa se niba bizarangira ugumanye burundu.